Joe Biden chu US President thar ani hmelta a pui Donald Trump ero chuan achak lo na alapom lo thunga Supreme Court thlen pui atum thu chu atran fung alane heti lai hian alam hnai zual te chuan achak lo ti poma har satna omlova thu nei na hlan chhon dan ngai tua turin an thle mek nia soyania chungzi nga chuan First Lady po atel nia tarlan hane Joe Biden chu ramhrang hruai tu ten anlom pui sup to a January tha a White House alwa hnuwa Trump a hmalak na kheng thon zongin executive order po ati chuak ngal thot don nia soyania chungzi nga chuan Paris Climate Accord ta US alu le theina turte WHO a tel le ta chu alangsar zual ania heba ka hian hripui do konga hmalatu turuatin ramdang atanga America a lu theina po Trumpan kong alodan to chu zalenzo ka hontum hani boka President ta na thantlin ani hnuwa athu soi masak bera Biden chuan America rama inpum khatna thlen tu President ni tum thu asoya Twitter kaltlangin Bible thu aron phauchuaka engkim tan hun ruatania tun hi America tan damna le insui khom na hun turanie ati Donald Trump hi President ani lain atal na ve hle US President zinga pai thak ni thei tur pathum na te po ading mana ma se thiam chantir ani ta thung ani kha ama tran lo tu te chuan abulukin alu lul antia ama tran tu te ro chuan aro rumin ahuai sen anti ve thung in thana achak lo chana hian vote ti ching pen na chu achan ber ni na soya court lamin hei hi chu achin fel tura loda saktaila court hian alo pompui lo ani phei chuan America in an hnol tinani don an hnol chan nia lang then khatte I hantar lang thuak te ang ahmasa berle apoi mo ber chu hripui leng ane hripuya len hma khan adin mun hi athaviawa America chu asoyang nge in kongtam taka ramro puya asiam le hani kha mase hripui do konga soisel ahloa minwai ni chuang America rambi ka anthia hei hian a voters poimo tak kumu palam te chu ahnotriau hle nia tarlanani Shria wang hian America economy chu nasatakin achiat pha mi makta duai telin an na anchan boka he har satna trang hian an chuak man talova chu atuarta Shri hi chu leng lo se kan soitongin President Trump ni mangzo tur hian adin mun athahle campaign lama po Trump hian hripui atuarin Bidenan alok pui ve bok Biden hi trong kam thiam lo le trong ti deuh bau ania kumdang angin an campaign hlei theilova Biden atan mi pui tam tak ma a thu soi lo na rem chang a in hong ta hlawa duangin Trump patelamin athat lo na lai hi ama vuak na tan an hmang thei talawane kumsang ni le som paruka Trumpan president taron chu khan politics a ton hriat la nei lo hania atong kam te chu politics a lo tal thang to te tan chuan adeng khong thei viau ome Hillary Clinton ni laka khan adu tokin trong kama mangin achetheya chu achan thatna pakhat tania mase kumsang ni somhne ro chuan progress report nein ama beina tur omve tlat towa hun khir khan lai bera anin thlang tabok nen achan acheta zo kati thei America President zinga Trump patluka soihlo hi anom to kher lowang angai dan chu midangin engtin nge anlo don sonang ti po ngai tualem lova soitop mai chi athania ahria chu titlang pop chi hania ami ziang pu hi America President ta soitur anla ommeu lova America mi puite chuan an president hi anzo meu lo ni te poin alanga a ayanem de uzok le President an lo hriat to thin pa ngai
in muamup chi kha andu le to tina te po animai theyane angai dan le thra atianga kaltlang mai chi ani awangin anthurwal puiram tenge ngei po ati thin rim anoma neito chungchanga Germany nen phei chuan anin muthiam loviawa Biden a achak don tian pon nu khan Germany ram hruai tu then khat chuan huai takei te po anloti ani kha anthurwal puiram zinga ti thin rim anei la hian an hmel maramanga ngai thin Russia le North Korea hruai tu ten en chuan in kung kaina thra an nei le loisia chu chu thiam takin ama beinatan le lampolin an hmangta chat reng ani kha a President Trump top lama police tenun rona le vun rong in thliar na chungchanga movement alom takher le ngala Trump hi mingo chungnun na thlop tuwa puin chutiang chuan media hrang-hrangin an lantir boka hei hi achiat pui le bok hne na achan tumdana hian kumsang ni le som paruk in thana hne na alo chan to na te chu angai poimoa flip state tomlova tlang le mai atum niin angai theya awm zia chuan democrat school pui state te chu vachu ve atum lo niin a campaign dan kal manga tangin alang theya kumsang ni som paruka hian vote po a hmusang nge mai mase Biden atelam hian Trump achak na state an soi ngin thei turnia an thriata nasatakin tran an lata Philadelphia mangin Pennsylvania an chu saka Atlanta mangin Michigan an laboka Trump atan chak ngai na a om talawane engponi se Trump hi a president chung hian malak na hriat reng to tur anei nuala chungzinga chuan China ram pong zel tur aven hi atho puiram te tan chuan thulo momber ani hialome sumdona lama China chu remchang la puin America thil siam chua ruchuak tuwa angai boka rampahni te in kara hian sumdona mai baka sipai chakna lama po boruak aso sang tawiawa Cold War te nau deuh te po an machon leklek kanei kha US yan 5G manrua a asul sutu Huawei a hreka Chinese application te akhap boka khovela China in luling lutuk tur beng dai tuwa angai thei India US ambassador chuan tupo president se China laka America ril ruput mangchu a in thlak danglam lowang tinalo soito a India tan phei chuan Trump hi a hluzual ati theiome heiba ka hian Middle East a America sipai te chuan a president lain firfia khau tupa chu an ka phluma Israel tan phei chuan anram khopui bera Jerusalem pompui ngat tu khania Israel le Arab ram Bahrain ten in rem na an nei thei boka Israel tan chuan a hluviau don tinane America ta na thalovetin Trans-Pacific Partnership te Paris Climate Accord le WHO tangin a in hnuk dok ngam boka henga America tho puiram te chuan soisel na savio ma se athiltum ramro puya America ram siam le chu kongtam taka a hlen chua thei pha anram economy a phei chuan a tho hlo khop mai kumsam nga chunga nahmulo tlem lai berte a han thlen pui pha hiala chialak thin ati hniamin environment lam veng thong lem lova a malak na wangin US chu khovela tuyal thei thon chuak tulian bera a hlang kai le thei boka North Korea in rem puyatum a hlotlin tak chialo po hi soi mai chi ani om love US President zinga Kim Jong Un in biakna nei pui masaber ania North Korea hian anram threk na zong hlian ngiata until phuthi asane mawangin anin rem thei talo ani kha Korean Peninsula a in ngir ngauna top thailo chu Trump hian aron thel dai man thuak tinane North Korea hi chu Biden a hnuaya chuan an hmelma an ni zui don ninalanga US President thar tur hian Trump malak na hi hemikonga hi chuan abo zui du don lo ti chu thil chiang sa ane Mizoten kantran chan bernia lang America rama Christian na aron choi nung thar lea
Barack Obama hun laia Christian na lam langmeu lo thin kha biakin te atloin kaushan hruai tu te po akom fo thin bok kani kha Obama nena khai khinin ral khat Christian ramtan chuan tranom ve veng vong tak chu ani ome Christian te chau ni lo Hindu housing a po pathian ang dewa betu te po aneya atlin theina tura lo puja tok te po anom bok ahu hang hi chu natak ani ringot mai che chiat namual po anei ve tho mai anram chu ahnuaya hian anin lungrual lo hle courtin thu nei na an nei len em awangin a policy ti hlotlin na tan court lama hian alam trang aseng lut nuala Democrats lam an sarkar huna chuan hemi vuak let na tan hian Democrats lam tur state pathum borvel chu an siam phain ari nomane atlak chana hian media te po soile lo thei ani lo White House salwa chungin athil ti le atong kam zong mai chu an nial fai vekemo ti tur ania kumsang ni le som paruk president in thandona khan Hillary Clinton chu chakjok tura an ngai thewa Trump hian ne na achang thunga kuminin thana Democrats chuan nasatakin ne na anchang nge don tin an ringlok le boka mase anin ne tok viau media te thupuan chua dan hi Trump atran tu te chuan mi puiril ru hruai koina ni ye antia tranwak nei lo tan chuan chakjok tur vote mai chu in thlan dan kalphung in thana thilti dan kalphung ane pola chakjok tur anrin na hi azonin trum ni antiswalta statistics nei thra America rama thil thlenga tan chuan amoi lo hle Biden ale Democrats kai hruaina hnuaya hian America chuan enge an thlen thei don ti chu hriat tanilowa amai ro chu asoi sel tu te chuan nei in nang in kopna zalen zoka pompuya tanga naw ti tlak na te chu an phal done tin hna an puan hnuwa hian an soi chuak ngala Trump a hun laia America kan ngai venang kha chuan Biden a hun lai hi chu kan ngai ven pe vak lo mai thei niin alangane